Posljednje godine Prvog srpskog ustanka od 1807. do 1813. godine su u stvari dovele do konačnog neuspešnog završetka jednog velikog događaja koji je obećavao mnogo, međutim završio se potpunom katastrofom. 1806. godina bila je godina velikih uspeha ustaničke vojske i Karađorđa, gde je Karađorđe zajedno sa ostalim ustaničkim starešinama uspeo da oslobodi najveći deo beogradskog pašaluka i sve gradove, zaključno i sa Beogradom. U međuvremenu sultan je bio spreman za pregovaranje, pa je Petar Ričko bio pozvan da ode u Tursku i da pregovara sa njim, odnosno da se napravi neki zajednički sporazum između Srba i Turaka. Petar Ričko se vratio, on je otišao u jesen 1806. Vratio se na početku u januaru 1807. godine, donevši vrlo pogodne i povoljne uslove za mir. Praktično je sultan nudio samoupravu Srbima, gde će sami moći da upravljaju svojom teritorijom ili, kako se to drugačije naziva, autonomija, i gde će Srbi imati značajne slobode unutar te teritorije. Međutim, u međuvremenu Rusi su rešili da započnu rat sa Turcima, pa su pozvali i Srbe da im se pridruže u tom rusko-turskom ratu. Srbi su imali velikih uspeha takođe. Opet dve velike bitke su vođene u istočnoj Srbiji, u okolini Negotina, kod Malajnice i Štubika, obe vrlo uspešne, to su mala mesta u okolini Negotina, i Srbi su uspeli da se prošire skoro do Niša. Dakle, značajno su proširili teritoriju Beogradskog pašaluka, međutim, onda je iznenada, posle samo par meseci ratovanja, Rusi su sklopili primirje sa Turcima. I to primirje je obuhvatalo i Srbe, znači u roku od 2 godine. Evo kako je izgledala karta Beogradskog pašaluka, doduše malo lošija i mutnija, ali evo vidite gde se nalaze Malajnica i Štubik, znači u blizini Negotina, u istočnom delu Srbije, a takođe ti veliki uspesi su doveli do proširenja na ovu teritoriju, dakle koja je bleđe označena na karti isprekidanim linijama do Niša, i znači praktično su osvojili teritorije van Beogradskog pašaluka. Naravno, godine primirja, očekivao bi neko da su bile godine dobre za Srbe, da su imali 2 godine predaha, ali i to je vreme kada se u stvari stvara ta srpska država, jer prisutnost turske vlasti više nije bila uopšte na ovoj teritoriji, tako da je trebalo nekako urediti državu u kojoj je trebalo skupiti porez, organizovati vojsku, organizovati snabdevanje i naravno sve to uraditi uz pomoć nekog novog organa vlasti. Praviteljstvujući Sovjet je nastao 1805. godine i na njegovom čelu se nalazio Prota Mateja Nenadović iz čuvene buntovničke valjevske porodice Nenadović, inače sin Alekse Nenadovića koji je ubijen u seči Knezova, ali tu se pojavio problem. Sovjet je imao mnogo zaduženja, oni su praktično predstavljali vladu srpsku, međutim, na drugoj strani Prota Mateja Nenadović je smatrao da Karađorđe u stvari treba da bude samo na čelu vojske, ali Karađorđe na početku ustanka je tražio potpunu poslušnost i svu vlast u svojim rukama. Tako je naravno došlo do suprotnosti među njima, pa su se i sve starešine negde podelile na one koje su bile uz Karađorđa i na one koji su bile uz Sovjeta. Oni koji su bili uz Sovjet smatrali su da zapravo ne treba da Karađorđe ima svu vlast u svojim rukama, a nažalost uz Karađorđe se negde okupila grupa ljudi koja je bila, kako bismo rekli, sklona i podmićivanju i krađi i neumerenom bogaćenju na račun ne samo Turaka nego i sopstvenog naroda, ljudi koji nisu bili od ugleda.
taj sukob između Sovjeta i Karađorđa se iz godine u godinu, kako je prolazila koja godina mira, primirja u stvari, tako su ti odnosi među njima bili sve gori i gori. Karađorđe, međutim, kada su obnovljena ratovanja 1809. godine, imao velike planove. Ti planovi su išli između ostalog da se krene sa jednom velikom ofanzivom u 3 pravca, da jedna vojska iz Srbije krene prema Bosni i podbuni narod u Bosni, da druga vojska koju će predvoditi sam Karađorđe krene prema Crnoj Gori i da u Crnoj Gori se spoji sa crnogorskom vojskom knjaza, odnosno vladike Petra I i da sa njima zajedno podignu ustanak i u Bosni i da se taj ustanak proširi gde god žive Srbi, i na Kosovu i u Hercegovini, znači na raznim stranama. Treća vojska je imala za zadatak da krene prema Nišu sa namerom da se prošire ka jugu. Karađorđe je sve to lepo zamislio 1809. godine, međutim trebalo je sve to i ostvariti. Vojska koja je išla prema Nišu našla se na mestu koje se zove Kamenica na brdu Čegru 1809. godine. Ovo brdo se nalazi na nekoliko kilometara u stvari od Niša i tu je došlo do velike bitke. U toj bitci se proslavio čuveni Stevan Sinđelić, koji je u jednom trenutku zatražio pomoć od okolnih starešina koji su se nalazili u blizini, pre svega Petra Dobrnjca, međutim nije dobio nikakvu podršku i pomoć, jer je nesloga starešina već učinila svoje i mnoge starešine među sobom su bili u lošim odnosima, u toliko lošim odnosima da jedni drugima nisu više hteli da pomažu. U jednom trenutku Stevan Sinđelić je ostao sa par stotina svojih ljudi iz Resavaca, koji su ostavljeni na milost i nemilost mnogo jačoj turskoj vojsci, pa je tako Stevan Sinđelić, nemajući drugog izbora, jednostavno u šancu u kojem se nalazio rovu, dakle, pucao u bure baruta, doveo do velike eksplozije i cela njegova vojska sa mnogo Turaka je tom prilikom stradala. Tako je ovim strašnim porazom završena bitka na Čegru, posle koje su Turci napravili ovu, da kažemo, ćele kulu. To je građevina napravljena od lobanja samih ustanika, odsečene su im glave, preko 900 glava je zazidano u ovu ćelokulu, međutim danas ih ima negde oko 50-ak, iz jednostavnog razloga što su Srbi krali te glave narednih godina sa namerom da ih sahrane po hrišćanskom običaju. Naredne godine nisu bile dobre za Srbe, a onda su Turci zbog Napoleona, koji je planirao da napadne 1812. godine Rusiju, Turci i Rusi su sklopili mir. Ovaj mir je sklopljen u Bukureštu i 8. tačka ovog mira je bila posvećena Srbima. U toj 8. tački Bukureškog mira govorilo se o tome kako će Srbi dobiti amnestiju, odnosno oproštaj, kako će morati da predaju gradove, da sruše utvrđenja koja su međuvremenu napravili, a između ostalog kada budu predali gradove treba da predaju i teško naoružanje. A o svemu ostalom će se Porta, odnosno turska vlada, dogovoriti sa Srbima. Karađorđe je bio potpuno protiv ovog mira, smatrajući da je on vrlo opasan za Srbe i da naročito ova stavka da će se Porta dogovoriti sa Srbima govori upravo o tome da kada se Turci budu vratili, a Srbi ostali bez zaštite Rusa, ne bi trebalo da veruju u stvari Turcima u potpunosti. Tako da Srbi su u stvari odbili ovaj mir, nastavili dalje ratovanje, a sva turska sila je potom krenula na Srbe. 1813. godina bila je poslednja godina ratovanja u Prvom srpskom ustanku. Starešine napuštaju Srbiju. Karađorđe, bolestan u groznici, je takođe prenet
preko u Austriju. U međuvremenu uspostavljena je nova turska vlast na čelu sa Sulejmanom Pašom Skopljakom, čuvenim po svojoj surovosti, a potom su vraćeni i Kuluk, da bi se obnovile sve porušene tvrđave, mostovi, znači sve ono što je hanovi, sve ono što je Turcima bilo važno, ali ono što je bilo najstrašnije bilo je da su činjeni najstrašniji zločini nad narodom, gde su Turci pokazali izuzetnu surovost i želju da se osvete za sve što su im Srbi učinili u prvom srpskom ustanku. Tako se završio prvi srpski ustanak.